kaum Yahudi hentadi golong habis umat Islam. Kaum Yahudi hentadi golong habis umat Islam. Sampai dipikir orang malam yang golong karang agama Islam. Sampai dipikir orang malam yang golong karang agama Islam. Kaum Yahudi hentadi golong habis umat Islam. Kaum Yahudi hentadi golong habis umat Islam. Sampai dipikir orang malam yang golong karang agama Islam. Sampai dipikir orang malam yang golong karang agama Islam. Dipegang TV dan dipikir layu mata, kenapa layu umat Islam. Dipegang TV dan dipikir layu mata, kenapa layu umat Islam. Diputar balik dengan Maghrib Libat TV, sembahyang Maghrib kurung jalan nonton Rosi. Diputar balik dengan Maghrib Libat TV, sembahyang Maghrib kurung jalan nonton Rosi. Kaum Yahudi hentadi golong habis umat Islam. Kaum Yahudi hentadi golong habis umat Islam. Sampai dipikir orang malam yang golong karang agama Islam. Sampai dipikir orang malam yang golong karang agama Islam. Syariat